Salibonani ku-Radio Qiniso, salibonani ku-Radio Chokwati, Studio 7, Voice of America. Siyabonga kakhulu lesibusisile umsakazo lo, umsakazo obaluleke kakhulu. Ngithanda ukuthi happy birthday. Nengikhuluma ngukhuphe umvundla ngibuye Homestead. Ya siyakuzwa ukuthakazela iminyaka le ngu-79 namhlanje e-America. Khona kunjalo, yes of course siyakubona. Hayi ngabawuthakazelela umnyaka lowo namhlanje. Hayi sikhangeleni i-corona. Akulanto esikhangele sikhaleni i-corona, sazi ukuthi kuyophelani nokho kuyinto. Labo bangathabi kakhulu phela besuka sebethatha i-corona njengoba i-corona ngona ayifuna ukuphela. Umsakazo ka-Studio 7 ngithi Voice of America ukuma lokuqina kweqiniso ngeqiniso ungathi usungule izolo, kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njalo ngeqiniso yikho lokhu umningasani uvulwe izolo. Kawuye phambili ngeqiniso, kumele iqiniso unganyikinyeki, ungethuselwa, ume siwusekele lathi abantu abalalela uStudio 7. Ngiyabonga, ngusogogwana eJombe. Umpumelelo Mafu, ngikhuluma ngiseSt. Luke's. Mina ngithanda ukubonga umsakazo weStudio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba. Usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe. Kuseselo Radio 2, kuseselabo Ezra Chisa Sibanda, sisezwa indaba ezimqotho. Sithi ngabe uStudio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekileyo eziliqiniso, ngoba indaba zakathi sesizizwa ku-radio yakithi, hayi azisazwisiseki, vele awulathando lazo ngoba zilosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi. Zikhuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe yiphathi ebusayo. Aziniki ubufakazi obugcweleyo la kwamanye amacele. So Studio 7 simlalela ngcono, usinika indaba ezimqotho. Ngiyabonga. Ngikhuluma ngiseSt. Luke's eLupane.